Jenny, yo me fè nan kou, pou ki so chwaje fè bouze men? E bouze ki semble? Yon lot ti kesyon anko, ki sa mank te pasyon som avèk Oubi la mwen? Oubi jus bon mwen yon ti jus pou mboy. Jus boy jus apre sa mwen mdomi. C'est un mélange, regardez comme ça. E bon mdou anko, ki jonte sentou men apre misye de film pli moun pa mi tout bon sa ou? Mte mwotan pe lè? Ou pa tou an vwe, bon, ou toujou wap fè men bagay la anko. Ou toujou an nan klub la. Fwa chato pou mnen klub, mba madan Oubi, pou Oubi sot kote l soti Oubi vini, li pram nan pon yet kalman l trene. Mte mwotan pe lè? E bon mdou, lò nan klub la, ki chan de travay ou fè men an da klub sa? Sou se zozo garçon, garçon apan jem tèt an ba, ap leve man lè, krasé tout matris mwen. Efface-moi ce propos. Mwen bezwen yon lot job mwen. Pou mta chache travay pou, fote aje moun gren blimi avan. Sinon, balade. Ti chan gade mwen se ti mwen. Anan mwen ti mwen fwek la mè zami. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui nous donne ça.